Okurjirar ofisi ya RDC Omuryantonde enshonga ezo nizo zigyemeserize President Museveni kubeta omu State House ngo abase kubashuganisa. Mbwenu wakabetsire ngo bagarukane betesizane batebekane baryo mu rwanju rwa kureta independent kushisha kibina cya pate owakuba yajemera akagumizamo tene cyari kumukorera kureka imwe abanya-Uganda mumanye ngo president nayenda flag bearers abo kwanu barareje gukora nabo konka hati ebeniga itokuturu kugera ebeniga nk'abaronzi n'aba babebetse imbere nabo bagire ebeniga bakaremeramo tikiri kuza kombeka kibina cyeitu abana hatano bacishera karuru kandi uga rwabwogo nagira ngo amani gari ombantu abaru kurondamwa karuru ngo kandi abandi tabaru kumwendeza bwa MP nibarahira President Museveni takahandikira rukumbinga ninga cy'amano ndijo yetimbere atori independent tikavonde ho baraham ya national kabiri abantu abakubingo mu tebejo n'abaronzi bakaba banja bapeire ntebe abantu abarukundwanisa n'ababire n'abandwanisa hatebejo kandi bo batabakundwanisa hatebe ya woman member of parliament nzenaze umwana azalwa mu kitundu kino atera acyagaliza sisobora kusabira muntu kaluru gwemanita yo kuzimba kitundu cyange amatafari nataka mu kitundu kino nsubira kino nagenda kwongera ku amanji kikofira jajja mwami abasaba ekibiina kya NRM mu kiwo bululu obuwerako olw'ensonga nti jajja yakyasobola eggwanga lino ate era n'abakakasa tifenna tetwalikuze singa jajja abadde yatugayalirira. Omuhwezi wa RDC nayongera kora barabo bona betebekanise kureta kavuyo mu karuru ngo amateka nigija kubaramura. Omugani makuru bamumbanyadina barukurama kanasaga barukoro muri mbara bashabera karuru ko businjo mushara yo mutano eyibakora har generation suit saho muri mbara aba bahinguzo kuhagera President Museveni hamwe no myishengero mukazi atwasa Rita bwahika nguru wa kana no kuri kimuga yakure abokwa niborize kutora ndihangari yabo businje kandi no singuzi kandi twe nkama mwema twikiriza nerizoba tutere President Yoweri Museveni akaruru tutere basi kandi tutere mbararaha omushiki weitu bakweta Rita bwahika itutwamuha akaruru nkabarisa bambarara apentekote bambarara atukozereje atubeiremu atambure neitwe konkani tumanisa abantu mwena mugende mutere obururu kuna tondiro mugisha go kumishika hii President namjana tufunereza tractor tuzinga nkamugambire najya ati nati nyingi ninyenda ngo twicuruze ngo tuzetematemere mu bicweka byito byone mbwenu hat kandi hatogo nanyenda tuzumutuma mu details ona tractor yararo wawo bakahinga kishaka cyo wanyu mu cyaro kuriya nyo kwakarga hamfuka kono mu kishanje kintu tubatakozere bantu abana bwe bashaba abantu kutwara obujunanizibwa okutorana bebembeza barabakore tukozese obugabe bwaitu tumayeho nitwe turi abanya-Uganda tugende tuzi kutera akaruru reka ntibashabe mugambe nyowe no mucyara wanjye tuterera she's heavy but I'm going to put her in the car tugende tuze kugira tuze kutera akaruru ninshaba akaruru aka President Museveni kandi shaba akaruru aka Rita bwahika akamanyiso kanjye ndesha uwakatambara
nimbashaba gutuchizaguza amazarwa ga mukama witu Yesu Kristo ngwabo nakuba nashobize obunda aha amashanyarazi gatashikire na mizi Mungu misirize nija kongera kora na mani kandi na government yoro ehurire nitwenda tumugare yo parliament atushishire kuronje uterero wakatambare owe shahabwa umane mpimba rasite akaruru ko kutorana mukuru wihanga hamwe n'abanyishengero nikija kuterwa 2015 okwezo ku ahabwa TV West ndera achiza na Sunday William